recept starih ribara koji ja vrlo rado radim i tu juhu nosim po cijelom svijetu. Znači, stavit ćemo malo kapule, punit ćemo ulje na dno, teče. Znači, ovo bi bila ako neka, reći, popara ili gregada, luka, malo česna. I sad ćemo složiti ribu. Znači, ovdje imamo jednu lijepu vranicu. Vrana. Pa imamo jednu malu kjernicu lijepu. Imamo jednu škrpinicu, hvala Bogu, bez škrpine slaba je juha. Pa ćemo staviti jednu malu kavalu. Pa ćemo staviti još jednu kjernicu, jedna druga vrsta kjerni koja mi zovemo smokovača. To je jedna od najboljih vrsta kjerni, jedno lijepo meso, bijelo. I dosta je nježna i nježnija nego ove od kamena kjernu. I jednu malu ovraticu. Dva, tri krompira, onako polu kuhana. Znači, to bi bila ta naša, recimo, brodska kuhinja ili ribarska kuhinja. Stavit ćemo malo i ove lijepe pome u ovo doba godine kad su prezrele. Dobre, onda ugrubo ćemo isjeći petrusina. Ovako grubo sječeno. Navrh čak malo paprike stavi, mada će se ko ljutiti od ribara, ali ta paprika da jedan tako lijepi ukus ribljoj juhi, a ne primijetiš da je paprika. Onda se čude ljudi šta je to, a u stvari to je ta mali papričica koja da. Solimo i malo ćemo je zapapriti. I onda prelji opet ulja preko. Naši stari nisu žalili ulja, imali su ulja, naši su tu bili ribari i imali su masline. Vina nismo imali, loza, ali imali smo dosta maslina, tako da se nikad nije štedilo puno na tom ulju. Sve je to bilo bogato ulje i to je ostalo nekako u mojim mislima da to mora tako biti. Da ćemo je sad nekih 10 minuta ovako šufirati, što bi rekli stari, na ton posteljice od kapule i česna dole. I to će traja nekih 10 minuta, već ćemo lijeva ni temeljac, ništa. Vidite, to je stvar te juhe, što da taj bogati ukus. Što se isto ljudi pitaju zašto. Zašto je tako dobro, evo. Taj temeljac koji je ključ te dobre riblje juhe. I prije nego se servira nekih 5 minuta ćemo dodati malo bijelog vina. Gastro Mare, hello. Pozdrav. Danas smo već puni.